Reka tubahe ikaze mwebwe mudukurikiye ku murongo wa Ubuzima TV1. Uyu munsi tugiye kubagezaho amwe mu mateka akomeye y'umunyapolitike wo mu gihugu cya Iran witwa Ali Larijani. Umunyapolitike, umutegetsi warashwe n'ingabo za Israel zo mu kirere, akaba yari umuyobozi mukuru cyane mu butegetsi bwa Iran. Ni nk'umutima wa Iran nyuma y'uko umugaba mukuru w'ikirenga w'igihugu cya Iran amajije kwicwa. Uyu nguyu niwe wari uwa kabiri, none nawe Israel iramwishe. Ariko mbere y'uko dutangira neza, reka tuvuge ngo uyu munyapolitike Ali Larijani ni muntu ki? Ni izina rikomeye mu bijyanye na politike, umutekano n'ubuyobozi bwa Iran, ariko kandi ni umuntu wavuzwe cyane mu makuru aheruka ajyanye n'intambara iri mu burasirazuba bwa Iran, nako mu burasirazuba bw'isi. Tubibutse yuko iyi ntambara ihuje Iran na Israel ndetse ifatanyije na Amerika. Niyo mpamvu iyi ntambara igenda ifata indi ntera bitewe n'uko Israel ikomeje kwica abayobozi bakomeye cyane ba Iran. Reka duhere ku ntangiriro tumenye uwo Ali Larijani wishwe kuri iyi tariki ninde, yavuye he mu rugendo rwiwe rwose kugeza ku rwego rwo hejuru yagezeho. Ali Larijani yavutse mu mwaka w'1957, avukira mu muryango w'abanyapolitike n'abanyedini bafite ijambo rikomeye mu gihugu cya Iran. Se yitwa Mirza Hashem Amori, yari umunyedini ukomeye cyane mu idini rya Isilamu kandi yari azwi cyane mu gihugu hose. Ibi byatumye Larijani akurira mu muryango ufite ubumenyi, disipurine n'imyumvire ya politike kuva akiri muto. Ku bijyanye n'amashuri, Larijani ntabwo yari umuntu usanzwe. Yize amashuri yo hejuru muri Iran, hanyuma akomeza muri kaminuza ikomeye cyane yitwa University of Tehran, imwe mu zikomeye cyane mu gihugu. Yize ibijyanye na filozofi ndetse aza no kubona impamyabumenyi ihanitse cyane PhD muri urwo rwego. Ibyamuhaye ubushobozi bwo gutekereza cyane no gusobanukirwa neza politike n'imiyoborere. Mu buzima bwe bwite, Ali Larijani yashakanye n'umugore witwa Mariam Naraghi. Bari bafite umuryango w'abana, nubwo amakuru arambuye cyane ku bana be atajya atangazwa cyane kubera impamvu z'umutekano n'umuco wa Iran. Ikindi cy'ingenzi ku buzima bwa Larijani ni uko atari wenyine mu muryango we wageze ku rwego rwo hejuru. Yari afite abavandimwe benshi bakomeye cyane. Twavugamo nka Sadeh Larijani wabaye umuyobozi w'urukiko rukuru muri Iran. Tukavuga nka Muhammad Javad Larijani, umunyapolitike n'umusesenguzi ukomeye. Ibi byatumye umuryango wa Larijani uba umwe mu miryango ikomeye cyane mu gihugu cya Iran. Mu bijyanye n'akazi, Larijani yatangiye gukora imirimo itandukanye mu buyobozi bwa Iran, harimo no kuba umuyobozi wa radiyo na televiziyo by'igihugu. Aho niho yamenyekaniye cyane, agaragaza ubushobozi bwo kuyobora no gutanga ibitekerezo byimbitse. Nyuma yaho yinjiye cyane muri politike, aza no kugirwa umujyanama mu by'umutekano w'igihugu. Yagize uruhare runini mu biganiro bijyanye n'intwaro za nikireyeri za Iran, aho yagiye ahagararira igihugu cye mu biganiro bikomeye n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byamugize umuntu uzwi cyane ku rwego mpuzamahanga. Mu mwaka wa 2008, Larijani yabaye perezida w'inteko ishinga amategeko ya Iran, umwanya yamazeho imyaka myinshi cyane. Muri uwo mwanya yari umwe mu bantu bafite ijambo rikomeye cyane mu gufata ibyemezo bikomeye by'igihugu. Dore bimwe mu byo yari azwiho. Yari azwi ko ari umuntu utavuga cyane ariko utekereza cyane, gufata ibyemezo
yitonze no kuba hafi cyane y'ubuyobozi bukuru bw'igihugu. Nubwo yari umunyapolitiki ukomeye, Larijani ntiyari azwiho gukunda kwigaragaza cyane mu itangazamakuru. Yari umuntu ukunda gukora ibintu mu bwitonzi inyuma, ariko agira ingaruka zikomeye ku gihugu. Mu myaka ya vuba yakomeje kugira uruhare mu by'umutekano n'ubujyanama ku buyobozi bwa Iran, cyane cyane mu bihe by'intambara n'igitutu mpuzamahanga. Hanyuma haza amakuru aheruka kuvugwa cyane mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga. Hari amakuru yavugaga ko higeze gutangazwa amakuru ko Larijani yishwe, ariko ntibyari byo. Nyamara uyu munsi ibitangazamakuru mpuzamahanga ndetse na Israel nyir'ubwite na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zatangaje yuko uyu muyobozi ukomeye mu by'umutekano yishwe. Mu bihe by'intambara amakuru menshi ashobora gukwirakwizwa adafite gihamya, harimo na propaganda n'amakuru y'ibinyoma agamije kuyobya abantu. Ni ngombwa cyane rero ko duhitamo amakuru yizewe kandi tukirinda guhita twemeza ibivugwa byose tubonye kuri interineti. Nyamara nubwo hari amakuru avugwa cyane mu by'intambara, hari n'andi avugwa yuko Netanyahu nawe yaba yararashwe n'ingabo za Iran. Uretse yuko ayo makuru yo nta gihamya kigaragaza yuko yaba ari ukuri, dore yuko ari Iran ubwayo yo irabitangaza, ariko ibinyamakuru bikomeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel nta kintu baravuga ku byerekeranye n'urwo rupfu. Larijani ari we turiho uyu munsi yagize uruhare rukomeye mu miyoborere, mu by'umutekano no mu mubano mpuzamahanga. Uyu ni umwe mu bagabo basize ikimenyetso gikomeye mu gihugu cye. Iyo urebye ubuzima bwe bwose ubona ko ari urugendo rurerure rwuzuyemo ubuyobozi, ubumenyi n'inshingano zikomeye. Ni urugero rw'umuntu wazamukiye mu muryango ufite imizi ikomeye akagera ku rwego rwo hejuru kubera ubumenyi n'imbaraga ze. Mu gusoza amateka ya Larijani atwereka uko umuntu ashobora kugira uruhare runini mu gihugu cye, haba mu buryo bugaragara cyangwa mu bw'ibanga. Niba ushaka kumenya byinshi ku makuru y'isi n'isesengura ryimbitse, ngaho nawe jya ukomeza udukurikirane kuri uyu murongo Ubuzima TV1 kugira ngo tujye tubana muri video zose zica hano. Ngaho nimba uri mushya kora subscribe, nimba usanzweho kandi duhe like, ubundi twikomereze cyane kandi nawe wakoze.